Anan Cuma günü Bayaman Batırı. Kança baldı tırpaq? 47 ming boldu. Qunajın. Haftanın Cuma günü Qadamjay rayonuna qaraştı Bayaman Batır bazarı. Cuma günü болады. Qadamjay rayonundan 19,5 ming болып тұр мына. Құрметті бізді көрушілер, Москвада емгектеніп жүрген мекендештер, егер кімде кім стоматология іздесе, жана башка негизи оорубаңыздар, барыңыздарга денсаулык каалайбыз. Бирок сиздерге да жардам болот ушул мен айткан клиникага барып, менин атымдан болсо канча болду? 67 миңге алып турмун. Менин атымдан барсаңыздар сиздерге 20% скидка болот, жардам болот. Ушундай жакшы жардам алыңыздар, мен бөлүшүп коеюн. Жардамымды көрүп коюңуздар. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Эч убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Базар бүгүнкү базарды көрсөтүп кетебиз. Бул жерде эме экен? Мынау короодагы жакшы экен. Тараза келип тур, мына караңыздар мына. 221 2099 99. Медиа. Ассаламу алейкум. Насыз? Букаларды тартат мында. Hiç келбейт эле мына жерде миллеткен да. Тараза. Муну таразаны создап коюп тур да. Точно көргөзөбү? 2 тонналык экен тараза. Жүрүңүздөр эми, тойлор башталды. Ош. Баскысы кебет го, уялат го. Биринчи майда мал базарына кирип кетели. Тойлор башталды. Канча калдыңыз? 7 миңге алынып тур мына. Ассаламу алейкум, жигит. Кандай? Канча козулар? 15 миң. 15 миң, а? 40 миңге болобу? 40 миңге болобу. Ассаламу алейкум. Койбу булар, ака? Канчадан койлор? Сурай бересиң. Франс. 75 лира. Айтың. 17 Сіздерге аралаштық талып кетеміз. Мына солықтар бар екен, бұл жерде қойлар бар екен. Ассаламу алейкум. Қаншадан ака қойлар? Жо, бұл жақылы айтып қойырыңыз. Қайсыл қанша болды? 15 тұрашты. Қойлар 15,5 миңден сұрап тұр мұна, оптымға. 4 баш екен мұна. Шерде кірәу? Мына қозылар да жаш қозылар екен, а? Қанша болды қозылар, ака? Айттыңызшы, айтылыш басын, айттыңызшы. 12 миң сомнан екен. Өтіп кетейін мына өтіңіз, а? Кепканы кейінге же чаң болып кетет. Ассаламу алейкум. Қанша болды қошқар, баява? Саламат. Арзан эле. Ассаламу алейкум. Аксакалды коркутуп бердим. Эртең менен келип ал. Каткырып бакырып тең. Айтылышы канча? 25. Багылган кошкор 25 миң экен мына. Булар азыр 2 тиш, 4 тиш кандай болуп калышында? Тишини билбейм. Жашылы кожу да. Насып кызын ака, канчаны алдыңыз? Чону алдым. Мана чонубу? Канчадан болду?
4000 bo'ldi. Necha? 14,5 mingdan ha? Ha, yaxshi, nasib qilsa mana. Bor bo'lingizlar işte. Mart javob berib turaveringizlar. Degi qo'zilar ekanda. Barakat. Ana qo'zilar to'ldir. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Qancha bosh bu yerda qo'zi bor? 9 bosh. Bular qaysi yilda tug'ilib qolgan shunda? Bilmaysiz. Dekabr ha? Qanchadan bo'ldi endi? 13 Bardi qo'chqor ekan ha? Urg'achi ham bor 3 ta. Urg'achilar arzonroq. Qo'chqor qo'zilar aytilishi 13 ming so'mdan ekan. Assalomu alaykum. Jeti boshmi? Ha. Optimga qanchadan so'rashdi? 13 11.200 dan so'rab bermadim. 11.200 dan so'ralib tur mana berilibdi tuğanlar mana yaxshi. Mal ko'p kelib tur mana. Qarangizlar, qattar qo'zilar. Assalomu alaykum. Boy qandaysiz? Olib keldingizmi qo'zilardan? Assortiment ko'p qo'y, mayda desa mayda, cho'ng desa cho'ng. Qancha shu maydalar? Maydalar 5 mingdan 6 mingdan bo'ldi. Yenesidan ajratib shular ha? Eneler Rossiyaga ketgan. 13 mingdan boshlab 5-6 mingdan boshlab 13 ming so'm. 19 ming oldu şu mevzu qo'chqor. 2 tish. 2 tish. Qo'zi da bular shunda tura. Qo'zisi. Bu уже 2 yosh bo'ldi. 2 yoshdan o'tdi. Yaxshi mana. Bozoringiz bersin. Qo'zi, oğlan 5 oy oldi. Nima? Kuzgi qo'zilar bor. Yaxshi. Bular qanchadan bo'ldi? Bular 18 dan. 18 so'm. To'ylarga jaraydi-da, chet elga. Jaraydi-da. Yaxshi. Mana bozor. Bugun salqin, mana qarangizlar. Suraverishadi. Oldingmi? Qancha bo'ldi? Bo'g'iz o'xshaydi. Mana qarangizlar, quyruqlari son-soni yaxshi bo'lib chiqqan mana. Qo'chqor qo'zi. Qancha bo'ldi shular aka? 15 kalmi bor da o'tdi. Quyruqlari yaxshi qo'zilar ekan. Qo'zilar o'ta ko'p. 15 mingdan rashodda olib kelaverasizlar ham bu yerda. Qarangizlar. Qo'ziga qarab. Assalomu alaykum, tasnishlar qancha bo'ldi? 5 ming kam bor. Mana shular yaxshi svet shular. Bogatый svet deb qo'ydi. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi aka? 30 dan bo'ldi. Urg'achibdi. Ha, urg'achlar bor. Qo'chqorga o'xshash ekan. Qo'chqorga o'xshash ekan. 14,5 mingdan ekan. 14,5 mingdan. Do'st aka qancha bo'ldi? Echki serkalar qanchadan bo'ldi? Al keting. İşte bulut buna. Katlı kalat buna. Narcak kadrat buna pazar. Taka qancha bo'ldi aka? 10 ming kemi bor ha? Echki. 10 ming kam berdilar, 10 ming. Echkilar. 10 mingdan. Uloqlari egizak aka. Qancha bo'ldi shular? Çok bulcaqlar aytib. Aytilish qancha bo'ldi? 15 dan. 5 ming suralalaykan 15 ming. Qancha qaldingiz cho'ta? 11,5. Vay bal. 11,5 ming oldi. Echkilar. Sütli echki bormi aka orasida? Jo'g'a? Hozir rahmat turadi ekan. Vital vaqti. Sana oyog'idan chiroyli. Chiroyli echkilar bor ekan bu yerda. Qanchadan serkelar ekan? Egasi javob ekan. Mana qarangizlar bir bozorda eng oldi mana takalari bu. Nima degan parodaja bu? Daniski? Qayerdan keldi bular? Qaravoltadanmi? Daniski. Qanchadan bular bu? 60 ming ekan ha. 35, 25, 60 ming ekan teki. Bu da Daniski. Daniski. Torpoq toy bo'li buna. Teki. Qancha qilishadi aka? 60. Aytilishi o'zi 60 ga bordi bu. Mana echkilarda boshqacha ekan, qarangizlar. Daniski deydi. İçindegilar ham sizga qaraymi? O'xshash o'xshaydi. Mana turganlar ha.
Ejama içidegiler uşul parodadan mı? Tanrısı gidelim. İçkiler. Aldınız mı ulakta? Assalamu alaikum. Satıla mı? Yenileri var mı? Neleri yok. Sütlü yeme, cemdicek, köftecek. Hayır da biri. Satar mı azrap diyorum. Hazır get. Nasılsın? Cetimin kan var. Qanchadan ekan aka qo'zilar? 10 da bak. 10 mingdan ha. Irg'ochlar bordi, irg'och ekan, irg'och qo'zilar ekan. Burası Neşe var iken. Soyan var iken. Qo'chqori bor ekan. 10 ming so'mdan ekan. Ukam, qo'ylaring qanchadan? Seni koylar. Ha? Seni endi koylar. Qancha bor bu yerda? 7 bosh ekan, ha? Yaxshi. Yaxshi. Bozor. Bismillah. Aka bozor. Assalomu alaykum. Oldingiz be? Qancha bo'ldi bular? Eko, ha? Qo'chqor eko o'tding. 31 ming bo'ldi. Mana chiroyli qo'chqorlar bor ekan. Juringizlar ko'rgazib ketaylik. Qop-qora. Qora qo'chqorlar ekan. Qora qo'chqorlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum desa, telefonda aka qochiraverasizlar, yaxshimisiz? Qancha tish qo'chqorlar kishni beringizchi intervyudan. Boyava? Bozu qo'chqorlar. Qayoqdan keldi? Patken. O'z-o'zini parada? Alato, Tianshan deb buna. Qanchadan bo'ldi endi bular? 26 ta bo'ldi. Yaxshi mana. Bitta yaxshi qo'chqorlar ekan buni qarangizlar. 26 mingdan. Bazoringiz bersin ha? Qancha? 1 2 3 4 5 7 bosh ekan. Assalomu alaykum. Boy. Qo'chqor qancha bo'ldi? 40 kami bor dota. 40 kami bor. Qaralarcha? 35 kami bor dota. Bular qancha tish bo'lib qoladi shunda? Tish yaralik qo'zi. Lal yem tish jar. Yem 2 tish bo'lib qoladi desak-ku. Shuna qarab o'tirishni quyruqlarini ko'rgazib qo'yildi mana. Tish yaralik qo'ziga mana. No 2 tish bo'lib turlar, ha? Lal qo'zi. Tish yaralik. Ular qaralari 2 tish. Baribir Endi chiqdi-da ular. qora tus baribir olchata, qaysi joyda bo'lsa. Biroq mashinaning qarasi qiyin ekan. Chanmas edi. Bu qo'chqorda bilvayslar qancha bo'lgan? Nega qo'chqorlar bor. Ana yaxshi qo'chqorlar bilan Bayamal Botir bozoriga kelasizlar. Qizlar.